uyu munsi hadutse intambara furo zose nyirango kereka muri Nyiragongo za Kibumba ngira ngo kumanuka muremure yafashwe kera nta n'isasu ririmo kuhavugira, baramanutse ubu bamaze gufunga umuhanda wa Minova hariya bita Ishasha. Ahandi urugamba rumeze nabi ni hano za Kingi, ariko barakubitwa bihagije. Sake dushobora kuyiraramo. Murakoze groupe courage kandi ntimuti abatanzania ntibabakanje, ngewe ndabazi, ngewe nakinnye nabagakino ndabazi, ntibabakanje. Hapa Sake kabisa, hapa Sake watu wanakimbia sana. M23 inatafika hapa mjini kabisa. Mtusaidie bandugu. Maire milima ya kule chini za Karuba, pare maire barabara yenye naendaga Shasha wanatai kamata kabisa. Lakini huyu Kisegeti atatujisha mala. Bandugu mtombe kabisa. Lakini biko na nguvu ba M23, biko na moto sana. Bandugu mtusaidie kabisa. Ntano warokotse nawe ndakubwiye ngo intambara yabaye muri biriya bice bya Sake Minova. Yego. Kumva arara niho hasigara ahantu hari strategique bakoreshaga bagiye Bukavu. Yego. Urumva ari imbaraga nyinshi cyane. Nyinshi ariko zishoboka pepe intera hamwe FARDC abarundi wazarendo ariko bakubititse. Imirambo ikamyo ziratwara imirambo nk'utwara ibintu bavanye ku isoko. Ni welcome bahaye abatanzania. Bino binyamakuru byabo bibashyigikiye atazama na byaki. Yego. Birimo ngo wazarendo yakoze le plus stratégique. No bizi jambo stratégique. Le plus stratégique kabisa noneho abakongo barabaho ati noneho tazama yabere yavugishije ukuri. Atireka tiyekorana micombero ko ari mu bivuga. Byakoze bakubiswe koko pe. Bakubiswe na mikino. Imweso bakubiswe, Sake bakubiswe, Karuba bakubiswe, Nenero niba ari Negero bakubiswe. Bamaze gufata aho bita Ishasha ku musozi wa muremure. Bavuye muremure bayifashe bamanuka Shasha baragerayo. Umuhanda bawufunze. Ubwo bivuze ko nanuza na andi hari ibitaro naho bahafashwe. Umuhanda urafunze Sake Bukavu. Inzira isigaye umuhanda ubu imodoka ntizitambuka. Kare. Uyu munsi hadutse intambara furo zose nyirango kereka muri Nyiragongo za Kibumba ngira ngo. Oya ariko naho yego usibye Kibumba ariko makuru ngo mu Bambiro naho birashyushye. Naho ubu barimo bararwana. Ngo Sadeke ngo zahuriye n'uruva gusenya. Nakubwiye ngo bo hari bashobora kuba bumvishe Tanzania yaje bakagira ngo wenda haje Imana. Ariko barakubiswe kabisa, barakubiswe buriya navuye mu muganda naza ndicara nigira ko nuza ndareba nganya ndimo ndabireba barimo kunyoroza. Uranabona video nakohereje. Yego. Bana abarundi babambaye uniform za FARDC. Abarundi arundi muntu anyereza no video barimo kuvuga ikirundi. Turashize mwa. Cyakora abarundi muri Kongo barahashirika kabisa. Abarundi barashize no ukuri. Noneho ngo abarundi kura kuri iranche ya biriya bice bya Minova. Ngo noneho ntano warokotse. Nawe ndakubwiye ngo intambara yabaye muri biriya bice bya Sake Minova. Yego. Kumva arara niho hasigara ahantu hari strategique bakoreshaga bagiye Bukavu. Yego. Urumva ari imbaraga nyinshi cyane. Nyinshi ariko zishoboka pepe intera hamwe FARDC abarundi wazarendo ariko bakubititse. Imirambo ikamyo ziratwara imirambo nk'utwara ibintu bavanye ku isoko. Ni welcome bahaye abatanzania. Abatanzania nabo baraza babakina. Abatanzania bazi ubwenge ntabwo ari nka biriya bisirikare byo muri South Africa. Baje baririmba ngo baje gukubita niba ari kangaru niba ari iki.
ngo baje gukubita ngo barakubita M23 ngo nibayirangiza ngo babwire ngo babatungire urutoki. None se baje ari abasirikare bangana gute kereka ari igihugu giteye abasirikare 240 nibo bajya kurwanya abasirikare bageze ntabyo bazarwa ntabyo bazashobora. Arega M23 ifite abasirikare benshi n'ibirwanya na kuri access zirenze 5 kandi hose igatsinda kandi ahantu yaraje kwitegura Sadeki. Ese ubu byatewe n'iki kugira ngo FARDC itabaza imbunda indege? Ariko indege ko zivi Kavumu rega nta kibuga cy'indege kindi kirafi ikibuga cy'indege ni Kavumu kandi urabona amayeri amaze imisi akorwa amadrone akagonga n'imodoka ari ku kibuga cy'indege umva kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Yego rero indege bamaze imisi bayikoresha ubu none bayikoresheje bakwirasa kuko si ubwa mbere barasa mu birindiro by'abasirikare babo uzareba igihe kinini indege bazikoresha batarimo kurwana intambara zo hasi. Rero barwanya intambara zo hasi uyu munsi ntago bashyiramo indege ko indege byarangira birashe mu birindiro nka bimwe bya mbere byarangira bikoze mu nda cyane nta target bagira nayo kabisa cyane ko nabonye zimwe batangiye kuzikoraho ibyapa bya FARDC. Ariko birabyo nta kandare Kongo hari igihe ureba n'ibintu ukibaza ngo Kongo ni igihugu ni koperative. Ese urambwira ngo abantu bajya gukodesha indege za gisirikare barangiza bakazishyiraho amawutokora ya madowadowa kugira ngo bakinge ikibaba mu maso wenda abaturage n'abandi bantu. Yego ariko noneho ungira ngo wabonye iriya video ba nyir'ubwite noneho bamara babona batarimo kwishyurwa indege bagatangira kuzikoraho ya mawutokora batangira kubona aho amakompanyi ya ba nyirazo ngira ngo nakweretse ya video niba banzira ni BMC n'iki sinago mbyibuka neza cya cyotokora amaze kugikuraho cyari kiriho. Yego hari akagaragara none birangura muzungu arimo arakuro birabiyotokora. Yego ariko babisekeje cyane bavuga ngo indege si izabo baba bazikodesheje barangiza bagatangira kuvuga ngo nibitiye marume ngo puissance ngo d'Afrique Kongo irarwaye pe. Ubwo rero bamwe bakeka ko wenda ari amayeri yandi yo kugira ngo wenda bayambike ibirango bya MONUSCO. Iyambaye ibirango bya MONUSCO nazo bazazirasa kuko M23 yarababwiye. Deja MONUSCO manda yayo yararangira irimo kugenda iva mwabiriya bice. Yego azanamo indege gute kandi mu mwanya ndimo kureba MONUSCO nayo irimo kwicina irimo ngo yaje gutanga ngo inzira korodoro reka mbiye mu korodoro nuvuga ngo nahantu hari security ku buryo abaturage bahunga imirwano babona inzira bacamo. Yego haraza nyine muheso n'ubundi abaturage barimo barasohoka mu mujyi bahunga ariko ni birabyo nibisanzwe byo kwifata amafoto abantu barapfa nuvuga ngo babonye ko nibatabaye abaturage mu gihe ubundi indege zabarasaga uyu munsi bagashaka kwerekana no ko abatabaye mu iyo mirwano. Ariko kuko baba babonye nyine ko urumva igihe kinini bamaze iminsi baharwanira hafi niba atari umunsi wa karindwi barwanira Mweso bakananirwa kandi Mweso buriya ni umujyi uri strategique cyane. Umujyi ushobora kumanuka Masisi ni ahantu ushobora kumanuka za Kicanga ni ahantu ushobora kujya Rucuro ni centre économique na Warikare ushobora kujyayo ni centre économique ni centre opérationnel. Yego bashaka kwifata kugira ngo bagire ibyo baburuka ariko byarabananiye nyine ari umutamenwa byarangiye bahatakarije umwanzi w'abatutsi akaba ari intwari yabo. Batakarije abantu benshi cyane batakarije abantu benshi nakubu tubaruye n'abakoroneli babiri Koroneli Kaceri uriya wa FDLR na kira kiwazarendo cy'ikicanyi cyitwa Cyamboko bari Cyamboko ni bari Cyamaboko ni bari Cyamaboko ni bari Cyamaboko reka ndebe amazina ye nyakuri ngo ni Pascal Cyamaboko nuko Cyamboko gutyo Cyamboko Pascal Pascal ariko ngo yaramwicanye yaramaze abantu Pascal yamaze abantu mwakara gace batuka abanyekongo yarabamaze n'inka zabo ngo niwe watwitse nako za Kirorirwe niwe wagiye atwika ahantu henshi wagiye atwika ahantu hose yakagenda nifata ubu video n'ubu video ariko ejo bamurashivu nawe yasanze Ruhinda nawe yasanze mwene wabo Ruhinda na Kaceri arabavuga ngo nago yaba wenyine ngo yajyanye Kaceri none yajyanye na nuri
iki ngiki ngo ni n'icyaha hariya hano hari inkambi y'impunzi Kanyarucinya ngo niho kivuka. Baragiye porogaramu benshi cyane ntuzareba wa wundi wa mbere Tigo. Yego nakubwiye ko FARDC itakijya ku rugamba se hirya barabaza reno bagira ngo bagiye kureba umupira tupisa amazembe. Yego bakagenda bagahura n'umuriro w'abana bo muri M23 nyine bakabashwanyuza. urumva umusirikare muzima general wamubona ku murongo wa mbere w'urugamba ntibishoboka. Ntabwo bishoboka, ahubwo barimo araruyobora hari ahantu runaka. bapfa nk'ibimonyo. ndavuga ngo amakamyo aratunda za sake aratunda ukagira ngo ni ibiryo bagemuriye abantu cyane. Uyu munsi ni skandale kabisa, kuko makuru social media zabo zose zirinze kugira icyo zivugaho kubera ko barabizi, bazi situation uko zimeze. Baruciye bararumira, barabyita repli strategique gusa. Ni ndio jambo ririmo rirakoreshwa. Bajye batinya inyeshyamba zivuga ko zizabasubiza kinyamwuga. Niyo babona kubwiye ngo uri inyeshyamba nigirambirwa intambara, ariko leta yizayirambirwa kwitakaza abaturage basakuza. Ndimo kureba nuza barimo kusakuza ngo urumva nuza aje umujenerali yitwa Chibangu wagiye muri Kenya yego Chibangu. Aba Kongomani barakaye cyane ati ni gute Kisekedi yohereza ati umuntu nkuri yari abazi ibyo yase yadukoze. Yego urumva nyine niko akwivuguruza kw'Abakongomani utamenya imiterere yabo. Hari isake ngo intare za Sarambwe ngo zigeza ahitwa ku Makawa neza rwose mu marembo ya Sake. Nakubwiye ngo Sake bashobora no kwiraramo kubera ko abaturage batangiye kuyihunga, bo barimo barayivamo ku bwinshi baganaza. N'amajwi amaudio bari kwifata bari kuvuga ko yafashwe ngo M23 ifite imbaraga nyinshi. Nanjye hari ibyo nagiye mbona, ariko kubera ko umuntu abatarabona confirmation neza ko nibiva mu baturage. Yego ariko ko nta confirmation neza nanone wirinda kubitangaza nk'ukuri kandi bitarabukuri. Ariko igihe abaturage bo barimo barava mu mujyi wa Sake ku bwinshi bagigoma kuko niyo nzira basigaranye yonyine. Yego imbaraga nyinshi cyane muri kara gace. Yego nyinshi batanatekerezaga ahubwo. Abarundi ngo bari kubera kuhashirira ngo imbonerakure n'abandi bari gutereningwa barimo batoroka bahungira mu byaro. Ariko nakubwiye ejo bundi ko bamwe banze kurwana babapakije imodoka arimo barasubiza iwabo, banza nabo baranatorotse ahubwo batarageze ni Burundi. Yego bajya Burundi bakabafunga. Urumva rero nabo ngabo barimo gutreninga babonye uburyo bagenzi barimo, kuko amakuru byanze bikunze barayamenya ko ari abafite amatelefone nabo birumvikana, bari recordinga bakohereza wabo bakababwira uko bimeze. Naho ujye ubona ari amavideo amwe namwe ajya gutyo ukabona asohotse hanze. Yego urumva nta kuntu rero abantu bari kuri training batatoroka babonye bagenza urwo barimo guhura narwo. Mu makuru aturuka i Burundi nuko ngo bari kubaka amatelefone, bari kubashyira kubajyana i Goma muri Kongo, babatse amatelefone babambuye buri kimwe cyose ku buryo uzapfa ari ugushyingura mu butaka bwa Kongo nta bindi byo kumenyesha umuryango. Bambura amatelefone icyo bihase nuko ibintu bijya hanze. Nta mu bihe byashize na FARDC igeze gusohora itangazo ibuza abasirikare kwifata amavideo kuri yego ku rugamba. Ariko ni muri se byatumye amavideo adasohoka hanze. Ntabwo babishobora. Ariko urumva nyine nk'abarundi bo nk'ingabo z'ikindi gihugu urumva kubambura amatelefone no kubabuza uburenganzira bwo bavuga nabo ngo babwire uko bimeze. Mwene Nkongore yaguye ku rugamba iyo ngiyo nyine bari nka porte dispari nabazwi nawuzi nibye nyine ubwo bye birangiye. Yego tugaruke kuri izi ngabo zaturutse muri Tanzania zije zigamba ko zizarasa ndetse zije zikangata, reka dukoresha iyo mvugo. Ariko ni Tanzania yari muri EAC yanga kohereza ingabo muri EAC ivuga ko itakivanga mu bibazo by'abavandimwe, ariko noneho yohereje ingabo muri SADC. Ibisuku ubugambanyi ambo no burenganzira bw'igihugu kuba cyakohereza ingabo mu muryango umwe undi kikabyanga.
hashobora kuvamo wenda nk'uburyarya ku rundi ruhande. yego ariko rero nabo ntacyo baje guhindura kuko Tanzania ntabwo ifite igisirikare gikomeye cyane kurusha Afurika y'Epfo nanone. yego Afurika y'Epfo yahageze imbere yarananiwe. Tanzania rero yaje nayo ntabwo ariyo izanye ibidasanzwe. yego kimwe n'uko wenda ntabwo nzi amasezerano uko avuga hagati ya Tanzania na Congo muri SADC, ishobora kutajya ku rugamba wenda ikaza wenda itoza yego cyangwa se itanga amakuru itajya byose birashoboka, ariko nta gishyashya izanye. Ingabo ziriya ni nyinshi cyane ku buryo Tanzania atari yabizanye ikintu gishyashya rwose, ni ibisanzwe n'ubundi bazakubita kuko abanza y'umuventu yaranje kubitegura gufata ahantu hari strategique hose. Erega mu ntambara yo gushize impamvu y'umuventu yatsinzwe yarwaniraga ahantu hamwe, yego ikubitwa aho hantu hamwe nyine isubira inyuma bigo birarangira. Yari akse ya za Kibumba nyine Rumangabo n'Ubunagana, bari muri Masisi bari Rucuru. yego Umva ni furu eshatu byibura nini, furu eshatu kandi ishobora kuvamo na furu esheshatu, ishobora no gukubita hirya no hino ingabo zigacanganyikirwa. yego Tanzania rero nta kintu kidasanzwe rwose kuba yazamo n'uburenganzira bwayo, ariko nta kintu gishyashya iraporta ku ngabo za Congo ngo ishe gusubiza inyuma y'umuventu. umunsi ingabo za Tanzania zakubiswe imirambo yabo ikajya hanze kuzura hanze, ntabwo bizatuma umwuka mubi muri Tanzania ko buriya Tanzania ni abaturage babo baravuga cyane. yego akantu kose kabaye baravuga, kandi mu minsi ishize uyu perezida uriho ubundi Magufuli ibintu by'imyigaragambyo yarabiciye. uyu mudamu uriho rero imyigaragambyo yayishubijeho. abaturage kwiraha mu muhanda ni umunota umwe. yego kandi no kurekarama ko ingabo zabo zasubira mu gihugu cyabo ko babona ntacyo zirwanira ni ibintu bishoboka cyane. Muri Tanzania ho birashoboka ko rwose abaturage babyanga kandi zikanasubirayo. Reka turebe ikibazanyeho cyane, nubwo SADC ivuga ngo ni offensive cyane. yego ariko offensive ivugwa mu binyamakuru kuko kuri tele byarananiranye. ariko ntibizabura guhungabanya umutekano wa Tanzania n'u Rwanda nk'uko mu Burundi byagenze. oya ntacyo bizawutwara rwose, ni ukuri cyane rwose ntacyo bizawutwara. U Rwanda na Tanzania nta kibazo bifitanye. no si Rwanda na Tanzania bagirana ikibazo gute bashingiye kuri Congo? naho rwose nibi by'i Burundi. yego kare perezida w'u Rwanda rwose abanye n'uwa Tanzania neza, nyina ngo n'ejo bundi yari muri iriya Zanzibar irimo kwizihiza ubwigenge bw'igihe imaze. yego ntabwo perezida wenda yarayoboye ko Tanzania n'ubundi yari yaravuze ko izohereza abasirikare bari mu mwuka, ntabwo yari kwirirwa najyayo. uyu koroneli uhagarariye ingabo z'ubuza za Tanzania, koroneli Ayubu, afite amateka atari meza ku ngabo ku batutsi bo muri Congo, aho amateka yashyizwe ku mbuga zitandukanye agaragaza ko Ayubu muri 1998 yari suriyentona, aho yatangaga yari umwarimu mu kigo cya Kamina muri Congo, akaba yaragize uruhare mu batutsi biciwe muri icyo kigo cya Kamina bari ku ikosi rya Katete. Rero akaba none haje guhangana n'abarokotse ubwo bwicanyi. nanjye nabibonye ariko ibyo ntacyo nabivugaho. yego nabivugaho muri 1998 n'ubwo yari afite ipeta ryo hasi, ntabwo hakozwe investigation zicukumbuye wenda ngo bwabayoboye bwe bugarukaho. kuko bivuga ko iyo buza ko barakozwe iyo investigation bukamugarukaho wenda ariko yaragiye mu bihano. yego wenda bitarakozwe nyuma y'imyaka ingahe, nanjye ngiye kugira icyo mbivugaho, naba ngiye kuvuga ibintu kandi inzego zishinzwe zose zitarabikurikiranye cyane. yego ariko nabibonye kuri social media barimo kumugaruka bamuvuga. nk'uko yabyivugiye ati nitumara gutsinda y'umuventura aho bazadutungira urutoki tuzakubitaho. Kiseke urabona aho bazabatungira urutoki ukurikije birano kuvuga biroroshye ariko mu bikorwa bikagera. ariko dushyize mu buryo bweguye nuko aho bazabatungira urutoki n'ahandi ni mu Rwanda. ntacyo ngaho se niba batungira ntabwo batera u Rwanda, none se SADC ije kurwana n'u Rwanda. wenda arashaka wenda indi mitwe yitwara gisirikare. iyihe mitwe bashobora kurasa mu gihe nibyo nkubwira ngo ni ibintu biri politike. kuvuga indi mitwe ya gisirikare harari imitwe kandi yo 240 yose iri ku ruhande rwa leta. yego bo baje barwanya mu Venezuela gusa nta kindi kintu.
ariko kugira ngo yerekane ko baje kurwanya iyo mitwe yose n'indi yose yasabwa ati franyiza mu bintu turafata n'indi mitwe kandi iyo mitwe niba barimo bararwanana hagati yabo yego barimo barafashanya hari aho yabeshye cyane ubundi bazabera ku rutoki aho bakubita aho bagiye gukubita bazaba bahashoboye ntabwo bazaba bahashoboye rwose. Ubundi se bazi neza ko bagiye gufatanya na FDLR yakoze jenoside? Aho yaba barabizi amakuru barayazi. Baba bayazi, ntabwo abasirikare bajya kurwana ngo batazi aho bagiye kurwana. Nabwo ikibazo nyine ni uko bazajya babarundamo. Yego. Ufate ingabo za Tanzania wenda nka 60 ushyiremo FDLR n'ijana. Yego. Ushyiremo Wazalendo nibagenda izo zose kuko zamenyereye kwirukanka zibasiga ku rugamba bakubitirwa. Cyane rwose FARDC nayo izongera kujya abonye bayisimbura rwose igiye kwikora uburenzi bw'amabanke n'ahandi hantu ubundi yigire muri kanyanga yaho. Cyane rwose. Biragaragara rero ko M23 mu bo yarwanaga nabo kuko ntitwabara SADC ngo tuyibare nk'ingabo z'igihugu kimwe, ubu rwose hiyongereyeho ibihugu bitatu, Malawi, South Africa ndetse na Tanzania. Bishatse ko iri kurwana na Afurika yose. Yararwana n'isi yose, ni mpuzamahanga yose, harimo n'abanyaburayi. Yego. Imigabane ya Afurika barayirenze bagira. Abo SADC yiborera ifite ibibazo bya nabo se n'abanyafurika y'epfo irimo kurira ngo niba ari indege yabo yahanutse ahantu runaka ya gisirikare. Ahantu bahita gute bari ripopo. Yego. Urumva igihugu nk'icyo byo kiri kurwana hirya kigatakaza indege nk'izo za gisirikare n'abasirikare gitwadacha kiba kiri mu gihombo. Kingiye mu bindi bibazo kitaba kititeguye, no nambari zabagora cyane. Tugarutse mweso gato nakohereje kopi iriho abantu bagiye bitaba Imana ndetse yandikishijwe n'ikaramu, ariko amakuru ahari nuko ngo bari abantu bishwe ngo nuko bazize ko ngo bari bamaze gutabara abatutsi, ngo barokoye bafasha abatutsi babajyana muri centre mu kigo cy'ibitaro, barangije koroneli wa M23 arabafata bajyana kunuza bajyana ibwiza aho batashobora gusheringa. Rero bababazwa na ba bantu barokoye abatutsi babahungisha, ngo bahitamo kubarasa kugira ngo nabo bapfe babihorereho. Ibyo si ubwa mbere kuko FARDC niko ibigenza. Ahantu hose hari abaturage nibyo bakunze kurasa ngo ukuvuga ngo bombardement aveuglement, batiteye ku baturage, batiteye ku basirikare. Bameze nk'abarimo kwihora. Urumva ariyo barimo kurasa abasirikare ba M23 bakoresheje ziriya mbunda ndende, n'abaturage barimo barabica bavuga ngo n'abaturage. Yego. Urumva ni barwanira nta byo kuba umusivile cyangwa umusirikare. Objectif ni ukwerimira umututsi nk'uko muvuga ikigeni cy'ikinyarwanda. Yego. Niyo mpamvu rero n'abababaje. Ngira ngo wamenye amakuru yuko muri ho Katanga hitwa Imula abasirikare bari ku ikosi bari kwicwa na kolera. Nabonye dikapende rwose arimo kubivuga, ndavuga ni ariko Kongo ifite ibibazo y'abasirikare bajya kwicwa na kolera turuka ku mwanda ku mazi. Yego. Nawe umbwira icyo gihugu kabisa. No ku musirikare uri kuri training. Ni igihugu gishaje nabikubwiye inshuro nyinshi cyane, aho abasirikare bajya kubura amazi bajya n'amazi y'ikivu bavoma ko niyatera kolera. Kubera ko aba yanduye. Ubwo umusirikare amujyana ku rugamba buriya. Umusirikare wakize kolera bamujyana ku rugamba buriya ajya kurwanayo. Nasubwo yarwanaho. Abenshi baraza no gutoroka bigendera kuko urumva mbere yo kurwara kolera baba barwaye izindi ndwara. Akenshi arigivamo n'indwara y'icyorezo. Yego. Kandi iricitana abantu benshi cyane, wenda bari n'abamenyekanye. Yamaze gupfa abantu 10 niko Edicapend yabyemeje. Bara n'abamenyekanye nabo bavuze, ariko bamaze gupfa n'abandi bantu benshi cyane buriya. Iyi ntambara rero irisake yabereye ahantu hatandukanye kuri site zitandukanye. Urabona ari FARDC yatsinzwe mwese ikagaruka gushotora muri ibi bice, ikazagarukana andi mayeri, cyangwa se ni M23 yavuze tereka nkubita umwana? Ni FARDC irashaka nawe ngo uko ishaka kwigaruriza ibice iba yatakaje. Abo ni kwitakazayo. Yego. Ni FARDC yatangije birwanya mu masaha 2:40 za mu gitondo. Yego.
ariko birangira nyine bakubitike kuko abandi barabiteguye. Ndabona Lawrence Kanyuka we yatanze itangazo saa moya. Ku saa moya nibwo yashize hanze itangazo, ariko barashe Karuba, barasira Kingi, barasira Karenga, barasira Negenero na Mbuhi. Barashe ahantu henshi cyane, we ngo uyu munsi intambara y'abantu henshi cyane, ariko intambara barayakaze mu masaa 2:40 ko mu gitondo habayeho gushiringa mu masaa 11 saa 11 za mu gitondo. Ariko mu masaa moya saa 2 hamwe bategeye kurwana za Mweso, saa 2 bafungura urugamba n'ahandi n'ibindi bice. Yego. Kugarura intambara muri ibi bice suko nyine ubwo za Mweso bamaze gukurayo amaso. Oya urumva wenda tuvuga ko bamaze kubona support bagashaka kugira ibice bigaruza. Umva ara Mweso ara Mweso ne kuge ko ari point strategique. Yego. Ano kugaruka rero za Karuba naho ni ahantu ari strategique cyane kuko ni ahantu hegereza Sake. Urumva deja niba umuhanda hano bari ku musozi wa muremure Ishasha ura muhanda bafunze wa Bukavu Sake. Yego. Urumva nabo bararwana bagira ngo ko umuhanda wafungurwa. Uko mu mishize bo bawutegeraga amushamwe biciye abarundi mu misi ishize. Yego. Urumva none uyu munsi bawufunze. Bashaka gukomeza bakawufunga cyangwa se bakongera bakavu bakigendera nanone ko nabyo birashoboka ko ari kuntu mwino minsi bakubita ahantu bakongera bakagenda batagamije kubafa. Ari kugira ngo barwane bamucanganyikishe. Byose ariko urumva kuko yafunguye furo nyinshi cyane kiba gisigaye wenda bw'inyeshyamba na mu mayeri y'intambara nabo no gutesha umutwe barimo kurwana nawe. Yego. Kugira ngo abure ahantu ashyira imbaraga nyinshi, ashaka gushyira imbaraga nyinshi hamwe ahandi akatakaza. Iki gitero cyo ntibaba bakigabye kubw'iyi Sadeke abatanzania bavuze bati nibura tubasange muri kuri front nzima. Byose birashoboka. Kumva bo bumva ko bafite Sadeke hari yabo bose abo amizero yabo ari kuri Sadeke. Barashaka kwerekana ko bafite imbaraga. Na Tanzania nize wenda uyu munsi ku mugoroba iraza kuba yabonyereza ibyabaye mu gitondo. Deja ubu ngubu biri kwakira imirambi irimo ibibona. Kwakira imirambi irabona ko abo barwana nabo yareka gato nimugoroba aza kuba babonye ibindi biraza kuba indi version yindi noneho yabo. Barahura n'uruva gusenya ko muri iki gitondo bo barakubititse cyane. Muri iki gitondo barapfuye pepe. Baro wenda ku mugoroba baraza kuba wumva noneho ibindi pe. Yego. Reka tugereze turebe uko ku mugoroba biri buze kurangira iby'intambara. Amakuru nimugoroba twamaze kuyamenya, ariko amakuru hari nayo yuko umwanzi ari kubabara cyane. Umwanzi wa M23 ari kubabara. Oya barimo kuba isomo ry'intambara.